Abusia for me mo bibia ha mo bibia cover the attention TV. So I am proud to see the attention trending news no eba abeso mo. Asamo nansaya ne tete say yeah TikTok Rasta couple see omo ye video say God Papa and a wife Empress Lupita. I no money na me can't say nkofo ya mabodam when I just so mabodam so mabodam man come with me the wowo any apotra say be e nkwan no there be omo modam so hwe omo fie ni omo dem pa omo tia enya dia be ka so mabodam kra when na nkofo bi din sem tutu ja say I omo ko omo ba na Empress Lupita na ka say no mutuo oni ni kunu say I omo kuno ko so mo hwa akra ni da tia that you be bonsam aba be demon into no meku akra nto meku no meku no na Empress Lupita ni nwa ba so di nsem bia ba betu dwa say na ni be je pass ye jeli ni nwa ba Empress Lupita if you say onu nwa no ka no mental problem and some oye de okwa ware God Papa asamo abusiafo isam sisi o na di adem kra na Empress Lupita da ye ni nwa ba ya o ka say ankara ni ba jisi ejeli ni nwia ya asamo na me program atisi ese ya jeli ngop like ya ji o matum omko remind ai na ni nwia ba nso so dia ba betu ja so bompa ye se ye njeli ni nwia ba abusiafo aha ene brebe ma kwan amaya de attention trending issues jumedie no ebeso mo na me am de beso mo no edi am jesu ani edua na de share akosia sewa powerful bracket ai na me kai will say social media handles no obe share no like no ma afofran so etie bi makram